horaho ntacwagari ku mutima ngo munyonga hawe hahindurire kuko mu gihugu cawe hari umuntu ari mwimwe mu z'Imana zera kandi ku ngoma ya so umuco no gutahura n'ubwenge buhwanye bw'izo mana byabonetse muri we kandi so umwami Nebukadineza umwami so yakuvyaye yamugize umukuru w'abanyamareba n'abapfumu n'abakarudaya n'abamenyi kuko muri uwo muntu Daniyeli w'umwami yise Beluteshaza habonetsemwe ubwenge bw'agahebuza no kumenya no gutahura no gusobanura inzozi no kumenya amajambo ahiritswe yabaye gasobanuzi k'ibisobanye enda rero nibahamagare Daniyeli nawe aravuga uko bisobanurwa. Amen. Bwana sifiwe. Naye majambo y'Imana tugomba kuganirako, tugomba gufata akanya gatonya tuganireko, turasoma n'andi majambo hanyene makeya. Twumvise amakuru avuga kuri uyu Beluteshaza. Yesu ashimwe cyane. Ni Beluteshaza. Bibiri ivuga ngo se wiwe Nebukadineza yagiye i Yerusalemu muri Isirayeli aragwana igihugu aragifata, afata abantu bo mu gihugu arabatwara, abantu bakomakomeye, abantu b'incabwenge, atwara n'umwami, atwara ibintu byose, afata ibintu byo mu rushengero byiza by'agaciro, ibintu byarobanuriwe Uhoraho byose arabitwara. Amaze kubitwara amara igihe kitari gito, hanyuma arapfa. Yitwa Nebukadineza arapfa. Amaze gupfa asubirwa ku ngoma n'umuhungu wiwe yitwa Beluteshaza. Haleluya. Hanyuma umuhungu wiwe yitwa Beluteshaza amusubiriye, musumwe ngo ategura umunsi mukuru, ategura amazimano, ategura fete. Sinzi ko ari umunsi wa anniversaire yiwe, sinzi ko ari umunsi wo kwibuka ikintu runaka cyari cyabaye mu gihugu, ariko ngo ategura amazimano, ategura ibirori. Haleluya. Abantu arabagaburira, abantu barajya, abantu baranwa, abantu bagubwa neza. Hanyuma bamaze kugubwa neza baroraniwe, yumva nirihagije, aravuga ngo reka tunwere muri bya bikombe byavuye ibwami muri Isirayeli, byavuye mu nzu y'Imana, tunwere muri ibyo bikombe, turire no mwayo masahani. Byari bikombe bahora bakoresha ku gicaniro, n'amasahani bakoresha ku gicaniro, ngo arabizana kugira ngo abinweremwo bongere babiriremo. Byari bikombe byerejwe Uhoraho. Haleluya. Byari bikombe byerejwe Imana. Burya habaho ibintu byerejwe Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo ikintu kimaze kwerezwa Imana kitagukijije kirakwica. Ni ibyo bintu bibiri. Iyo ugifashe nabi kirakwica, iyo ugifashe neza kiragukiza. Amaze gufata ivyo bintu, bamaze kubiriramo no kubinweramo, ngo azabone ikiganza kije ku gihome cyandika inyandiko. Iyo nyandiko ikiragenda irafutangana, ifutanganye ahamagara abanyabwenge arabwira ati hari ikiganza nabonye cyanditse ku gihome, kandi ibyo cyanditse byaciye bifutika. Rero nimumbwire iby'icyo kiganza cyanditse kandi kidahari, kandi cyaciye kigenda. Haleluya. Baramubwira ati yaba ikiganza, iyo nyandiko tukayisoma byari byoroshe. Arababwira ati mwebwe mushaka kwitwaza kuri je, nimumbwire mwe mwigize abanyabwenge muri bakamenyi babaye nk'umwami. Ni sinzi ko ari Nebukadineza nyine canke ari Beluteshaza, ngo yarose inzozi arazibagira, ngo azibagiye ngo acabwira abantu
abanyabwenge tirera inzozi narose nazibagiye nimuzimbwire. Agati mwami tubwire izo nzozi hanyuma tuzigusobanurire. None wewe wazibagiye, none niwe wazirose, tuzisobanura gute? Arababwira ati mwe mwigize abanyabwenge nimumenye icyo narose. Mwene majambo yarashatse kubabwira ati mumenye n'ivyiyumviro byanje. Ubu wari wamenye ibyo uri kwiyumvira. Shana genda babwira uko mwicaye. Imana yozana projecteur. Ngwi project yagira ibintu muri ko muri yumvira. Ay. Ubu hari umuntu wicaye ngaho yicaye no muri Amerika. Wari umuntu wicaye ngaho yicaye no muhira. Ari ku meza. Amafiriti, inyama, ari kararura. Kandi umubona yicaye. Abandi bako baradandaza. Haleluya. Ibyiyumviro gusa. Nk'aba bagabo nababwira, hari uduhungu tubitwa kinye comedy tw'udukongomani, dukina comedy, turiko turagenda mu nzira turavugana. Turiko turaganira. Turavuga ati none nk'ubu twotora $100 tukirogota $100. Byoca bigenda gute? Umwe ati twacha tuyagabura, ati ugatwara 50 nanje ngatwara 50. Atoya wewe utwara 20 nanje ngatwara 80. Ngo kubera iki? Ngo kubera yuko ari je no nayabonye ubwa mbere. Haleluya. Amen. Kwa mfano au gatoya ati twagabura tukangana kubera ko wewe woba wayabonye hama nanje nkayatora. Erega batangura gushwana, imishwaniraza batangura kugwa ingumu. Haza umugabo ariko ararengana yumviye ko aravuga. Ati nemwe imeze gute? Abamubwiye ati none nimuyazane none ayo mafaranga ndayabagaburira. Acha baramubwiye ati iri kwa mufano. Abantu rero ngo byari mu byiyumviro kugeza igihe mu Rwanda kubera ibyiyumviro. Rero n'aba bami nabo barigenza gute worota inzozi ukazibagira ugacubwira abanyabwenge ngo bakubwira ibyo warose. Haleluya. Uzi aho kintu cyo gikenewe habakeneye guhishurirwa n'Imana. Atari guhishurirwa n'Imana nivyo ushoboka. N'abapfumu bigira batari hari ibyo badashobora kumenya. Aho abakeneye cyo bita ubwiru bw'Imana. Amena. Ubwiru bw'Imana. Ukumenya kuva ku Mana. Bibiliya iravuga ngo bafata icagezwe uwo mwanya kw'abanyabwenge bose babica. Boss Daniel ntiyaraho bamuhamagara igihutu kugira ngo aze gupfa. Araba ati ko muhamagaye igihutu bigenze gute? Itegeko ryamaze gusinywa. Ariko imbere yuko Daniel ashika ataraza umugabekazi abwira Belteshaza. Umugabekazi muramuzi? Ni nyina w'umwami. Haleluya. Yari nyina wa Belteshaza. Aramubwira ati mwana wanje muri iki gihugu higeze kubaho umunyabwenge imbere ko ubu umwami. Ku ngoma ya so habayeho umunyabwenge yitwa Daniel. Imwe muzimana sari muri we. Mwemwe yo kumenya ni mwemwe yo gutahura byari muri we. Ku ngoma ya so yigeze amusobanurira inzozi. Sema amina. Kandi byamubwiye agasanga nibyo. Haleluya. Abatire mu muhamagare aze yihuta kuko icagezwe cyari kibiriraho cyuko bose bategerezwa gupfa. Uzi ikintu yakoze? Daniel yabwiye umwami ngo nimuduhe umwanya tuje kuvugana n'Imana yacu. Muduhe akanya tuje kuvugana n'Imana yacu.
mbega muremeranya n'umutima wanje, muremeranya nanje ko twaje kuvugana n'Imana yacu, twaje kuvugana n'Imana yacu kugira ngo ishuri byagizwe amabanga, kugira ngo ishuri byanyegejwe iduhe kode z'ubuzima bwacu, iduhe kode z'ibintu byugawe. Tuzamure haleluya. Kugira ngo iduhe amakode y'ubuzima bwacu. Hari ibintu byugaye tutazi ahantu byugariwe. Nigeze kumva amakuru navuga ngo hariya muri Kongo kuri Ruzizi hajya hava umuyaga nkuba. Murabona ibipironi by'umuyaga nkuba, hari ibipironi biva hariya muri Kongo. Iyo baraje, hariyo baraje zibiri. Izo baraje zibiri nizo zihereza hafi akarere kose ka East Africa umuyaga nkuba. Rero abashinwa bubatse zijya baraje, umuyaga nkuba ngo barawibye bawujyana mu Bushinwa kuwukoresha mu Bushinwa. Umuyaga nkuba uca mu kirere, ugenda mu muyaga. Barabye mu byuma barabona ko umuyaga nkuba, hariyo umuyaga nkuba uri kuragenda uva hajya ujya mu Bushinwa, ariko ntibabona ingene ugenda. Abashinwa ngo barababwira ati none ko mwadutwaye umuyaga nkuba twishure. Ntitwabatwaye umuyaga nkuba wowe, ni mu wugare, ni mu buzimye. Bawucisha mu kirere, ngo bakoze ibintu bica mu kirere bimeze kujya kw'ibitangurigo, insinga zimeze nk'ibitangurigo ziva kuri Ruzizi zikagera mu Bushinwa. Ibintu bimeze nk'inzu z'ibitangurigo, ariko ntibiboneka n'amaso y'umubiri. Hari kode bashizemo badashobora kumenya. Natwe ubuzima bwacu bwishwe n'amakode abagenda batugirira nabi. Hari amakode bashize muri twebwe, dukeneye kuyadekoda. Tuvuge amina cyane. Turakeneye ko Imana iduha modo passe. Sema amina. Yugurura ayo makode abarozi badushiriye ko. Reka ndakubaza, hano hari umuntu arabika amafaranga mu musakoshi cyangwa ahantu yajya kuyareba akayabura? Wayabisa ahantu nta musuma yinjiye amafaranga ukayabura? Wibaza ngo bavyagenze gute? Baraza bakinjira neza mu cyumba, bakugura urugi, bakinjira mu cyumba. Muriko muranyumva? Hari amakode yabo bakoresha, bakinjira mu byacu, akinjira mu mufuko amafaranga akayatwara ntumenye ko yagiye. Natwe turakeneye kode batazi. Turakeneye ibyacu tubyugaza amakode batazi. Mana yacu, haleluya. Ibintu byari byananiye abanyabwenge bose, uwabimenye ni Daniyeli. Ibyari byananiye abandi bantu bose ni Daniyeli yabimenye. Ndagomba ngo kuri uno mugoroba Imana iguye kumenya ibyananiye abandi, Imana iguye gukora ibyananiye abandi. Tuvuge amina. Nawe Imana iguye modo passe winjire mu bubiko bwabo, ureke ipera ibyawe. Kinarize ngo muracumvise, iguye kode y'ububiko bwabo, ibyo bagutwaye winjire mu bubiko bwabyo. Namubwiza komera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Namubwiza komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana iguye kwinjira mu bubiko bw'abansi bawe. Sema haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana irafashije. Hari ijambo numvise muri jewe rindi birivuga ngo Abisirayeli 12 Mose arabatuma ngo nimugende i Kanani, mugende gutata icyo gihugu. Sema amina. Ngo nimwinjire muri icyo gihugu mugende kugitata. Ati
bituma abantu 12 binjira i Kanani, ab'i Kanani ntibamenya ko abana ba Isirayeli bashinjiye. Ari ibintu byora biba, ugasanga nk'igihugu, iperereza ry'igihugu runaka ryinjiye mu bubiko bw'amakuru y'ikindi gihugu, bakinjira muri icyo gihugu mu bubiko bw'amakuru yabo, amakuru bakayatwara. Mweko muranyumva? Bagahabwa kode y'ububiko bw'amakuru yabo, akagenda amamashini bakayahakinga. Turagomba uyu mugoroba duhakinga amamashini y'abadayimoni, twinjire tureke ibitari byacu mu izina rya Yesu Kristo. Mu minsi yeze ngo habaye ikintu gikomeye. Haleluya. Abanyamerika bakoze ikaramu. Vuga ikaramu. Iyo karamu yari irimwo systeme ikorana n'ibigendajuru. Hanyuma ngo izo karamu bazigurisha mu Rusiya. Bazigurishije mu Rusiya, muri presidansi y'Urusiya nizo bakoresha. Wowe uri kurandika, ibyo uri kurandika bigasha byiyemprima i Pentagone. Muri Pentagone ni igisirikare gikuru cy'Abanyamerika. Niho haba icegeranyo cy'amakuru yose kwisi yose. Wowe uri kurandika amabanga yose, uri kurandikisha ikaramu muri agenda yawe, agaca yiyemprima mu mamashini y'Abanyamerika. Turakeneye ko uno mugoroba amabanga yose abadayimoni bari barayishije y'ubuzima bwacu, bari baragize ku buzima bwacu, Imana yaduhishuriye mu izina ryane cyaye. Uvuze amen. Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Turarambiwe no kubaho ubuzima bwacu buri mu maboko y'abandi bantu. Ugasanga ubuzima bwawe hari undi muntu abukontorora, akubwira uko ashaka, ahubwo ni twe tugomba kubakontorora. Kuri uyu mugoroba ugomba guhakinga sisiteme z'abapfumu n'abarozi. Ayabayasika, uragomba guhakinga sisiteme z'abapfumu n'abarozi. Imana iragomba kuguha kode. Ibintu byari bingekejwe. Sema amina. Winjire mu byumba byabo, winjire mu bubiko bwabo. Ngo Abisirayeli baragenda bamara iminsi bari Kanani, ariko ab'i Kanani batarabimenya. Ni twebwe dukwiriye kuvogera abarozi, ahubwo se bakwiye kuza kutuvogera. Ni twebwe dukwiriye kuvogera ubuzima bwabo, ibyo tukabihonda, tukabimenagwa, tukabyonona. Ariko byabaye igihushane. Uko muranyumva? Byabaye igihushane. Abarozi nibo bagenda mu byacu, akaza mu murima wawe agakora icyo ashaka, akagenda utabimenye. Ndagomba guhera uno munsi umenya abansi bawe. Urabyumvise? Umenya abansi bawe, umenye n'inshuti zawe, umenye abo mugendana atari bo, umenye abakuroga, umenye ibyo bagupangira. Oh haleluya. Abisirayeli binjira i Kanani, bamara iminsi binjira mu nzu y'umugore yitwa Rahabu. Arabamenya, abamenye arabakira. Bwana asifiwe. Baramubwira bati, iki gihugu tugomba kugiturira, tugomba tugifate. Bari baje gutata Yeriko. Bwana asifiwe. Baramubwira ati rero turagiye, ni iki twogufasha? Baramubwira bati arababwira ati nimunyemerere, nimwafata iki gihugu jewe sinzogira icomba. Mwego muranyumva? N'umuryango wanje wose. Baramubwira ati ibyo biragoye, ariko genda ufate umuryango wawe uzane muri iyi nzu, hanyuma mufate mushire kubishima ku idirisha kano kanyuzi kagahama. Agahama urumwe dusa n'agahama barusa gute? Barutukura.
nitwahagera ntacyo tuzogukoza, tuzokureka n'abawe bose. Maraya, umumaraya, kubera ko yamenya abakozi b'Imana bari. Sema amina. Byatumye atarimbuka. Mwari muzi ko famiye yo kwa Rahabu ariyo yavutsemo umwami Yesu? Kubera iki? Yagize amaso arenza amaso y'abandi bantu, amenya abakozi b'Imana, amenya n'ikibagenza, amenya n'ikibazanye, abaraza mu rugo rwiwe, abaraza mu nzu yiwe. Ariko wewe aho kuraza abakozi b'Imana mu rugo rwawe, waragije abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, ibyabo barabyica, barabyonona, barabyangiza. Wewe no munsi tugomba gusohora ibyari byarinjiye iwawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuge haleluya, tuvuge haleluya. Imani iguhe modo pass. Remo mbonera nsanga kanya tugiye gutangura isengesho. Kanangirize kuri Elisa. Umuhungu yitwa Elisa, umunsi umwe ngo ari muri Isiraheli, Imana imuha kumenya amakuru y'abansi biwe. Haleluya. Igihugu cya Isiraheli cyari gifite abansi, bama baza kugitera uko bashaka bakakivogera. Ariko Elisa amaze kuza, bategura inama mbi akayimenya imbere yuko bayishyira mu bikorwa. Birababaje, nukuri kw'Imana birababaje aho abantu basenga, bakorera Imana, bitanga ijoro n'umurango, ariko abarozi bakaguma babavogera uko bashaka. Umurozi akaza mu mbeba, imbeba ikamara ukwezi mu nzu yawe, wibaza ngo ni imbeba kandi ari umuntu utarayibona, utarayimenya. Imbeba, umurozi akihindura imbeba, akaza mu nzu yawe mu cyumba cyawe akarara umunsi, ukibaza ngo ni imbeba iri aho, kumbe ni umuntu ari aho mu nzu. Ibyo mwikoza byose ariko arabaraba. Abarozi kwe, Imana ibamena amaso mu izina rya Yesu. Ibagire gute? Ibamena amaso. Mu isafuriya akiyarurira akajya, ntubimenye. Ejo ukagwara indwara idakira. Benshi bagwaye ibigwara bivuye kubera ko ibyo kurya bariye nibyo basigiwe n'abarozi. Akajya yaheza kurya agaciramo, agasigamo bumara. Indi igahera ukwezi kugahera yicaye muri sari wawe utamuzi. Amen. Ngo amen, ngo amen ko yamaze indwi yose mu nzu. Birababaje n'ukuri kw'Imana. Ukeneye kugira amaso y'imwemu, ukeneye guhabwa kode. Umuntu wese yinjiye iwawe ukaba umuzi. Umunsi umwe twigeze gutunga umukozi, umunsi wa mbere yinjiye mu nzu abura amahoro, arabura amahoro, akinjira mu cyumba akagaruka, akicara muri salo bikanka. Umunsi wa mbere yinjiye mu nzu abwira madame, tuyagenda agiye akazi kanyu ndagahevye. Ati bigenze gute? Ati oya, ati nta mahoro numva. Ati reka maze ndagusope. Abanza aramusopa, agiye kumusopa mu muzu, amusanga ikintu kimeze kujya kw'inzu y'igifyera mu muzu. Aramubaza ati iki kintu ni iki? Ati iki? Ati iyo ngiye ahantu nimbanza nkakinywesha amazi, ngo kugira ngo si ngo uburozi ngo ntihage uburozi bumfata. We, imbaraga z'Imana zagufashesha. Ubwo muranyumva? Ahantu utamaze n'amasaha 28, ubushobozi bw'Imana buri aho hantu muri iyo nzu buramubuza amahoro makariruka. Amwaka bya bintu ari turira yarafise n'ibindi bintu by'imiti, turabita muri toilette aragenda. Imbaraga agenda tuzimwatse. Turagomba uyu mugoroba twakabarozi imbaraga zabo. Haleluya. Twakabarozi ubushobozi bwabo.
umuntu mukagenda n'ukwezi kose akakubwira ngo nje kukugaburira, ndakujyana kukugura brochette kumba ashaka kukwica. Ntumumenye ukajya ukiyongera n'akandi ka brochette, ukiyongera n'akandi gafana, kumbi ko yagiye ivyanyuma. Uberiki kutamenya. Ndabasengera mwese abari ngaha kuyu mugoroba ngo muhabwe kumenya. Tuvuge haleluya. Tuhabwe kumenya. Elisa ngo yahora amenya ibitero biko birapangwa. Ibyo bapangira i Siriya akabimenya i Samariya. Uyu munsi uhabwe kumenya. Ngo kugeza igihe umwami w'i Siriya akoresha inama, ariko muri twebwe ninde akorana n'Abisirayeli kw'ibyo twiyumvira byose dusanga babimenye. Baramubwira ateka nta wundi ahubwo muri bo harimo umuhanuzi w'Imana, harimo umukozi w'Imana. Ibyo twiyumvira byose abimenye tutarabishyira mu bikorwa. N'ibyo wiyumvira uryamye aba yabimenye. Imana ishimwe cyane, aba yabimenye. Reka dusome kuri 13 duhite dusenga. Haravuga ngo nuko Daniyeli bamurengukana imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati mbega ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yanyaze i Buyuda? Numvise bakuvuga ngo imwe mu z'Imana ziri muri wewe, kandi ngo umuco no gutahura n'ubwenge bw'agahebuza bikobonekamwo. Kandi bari bamaze kunzana abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo basomere iyo nyandiko bamenyeshe kusobanura, ariko ntibashoboye kuvuga uko bisobanurwa. Ariko numvise weho kushobora gusobanura ibintu, kandi kuri gasobanuzi kibisobanye. Nuko rero niwashobora kusomera iyo nyandiko no kumenyesha kusobanurwa, urambikwa impuzu z'inyambara bami n'umugufu w'inzahabu mu izosi, kandi uzoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Komera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Nibyasobanuka urashyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Maze Daniyeli yishura umwami ati ingabire zawe ntuzigumirize, kandi impera zawe uziwundi, ariko ndasomera umwami iyo nyandiko ndamumenyeshe gusobanurwa. Zirikana mugenzi Imana isumba byose yahaye Nebukadineza ubwami n'ubukuru n'ubwiza n'igitinyiro, kandi kubw'ubukuru yamuhaye amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bahindira agashitsi imbere yiwe bakamutinya. Yica uwagombye kwica, agakiza uwagombye gukiza. Yashira hejuru uwagombye agacisha bugufi uwagombye, ariko yishize hejuru yikomantaza umutima, bimutera gukoresha ubugabo ataramugwa ku ngoma, kandi bamwaka icubahiro ciwe. Nuko yiruka mu bantu, umutima wiwe uhindurwa nk'uw'ibikoko, abakumwe n'indogoba z'inyeshamba arisha nk'inka, kandi umubiri wiwe utondwa ko n'urume ruva mu kirere. Ushitsaho yamenyeye kwisumba byose, ariganza ubwami bw'abantu, ikabwimikamo uwo igomba wese. Ariko nawe Berushaza umwana wiwe ntiwicishije bugufi mu mutima wawe, naho wari ufise ibyo byose, naho wari uzi ibyo byose. Ariko winantaje ku mwami nyenijuru, uzanirwa ibintu byo mu ngoro yiwe, kugira ngo wewe n'abaganwa bawe n'abamikazi bawe n'inshoreke zawe z'inoni mubinyweremwo ibiturire. Maze uhimbaza Imana z'ifeza n'iz'izahabu n'iz'imiringa n'iz'ibyuma n'iz'ibiti n'iz'amabuye zidashobora kuvuga canke kumva canke kumenya. Ariko Imana rurema ifise imwemu zawe mu kuboko kwayo, ariyo igaba inzira zawe zose, ntiwayihaye icubahiro, maze ico gihimba cy'igikonjo kirarungikwa. Aleluya. Kivuye kuri iyo nyandiko irandikwa, kandi inyandiko yanditswe n'iyi Men
men teker ufarisini. Kandi uko bisobanurwa nuku, meni bisobanurwa ngwiharuye imyaka umaze ku ngoma yishize ku iherezo. Imana kuri uyu mugoroba iharuye imyaka Beluteshaza yari amaze ku ngoma, yishize ku iherezo. Tuzamura ibiganza tuvuge haleluya. Yishize ku iherezo. Mwe mu Imana yambariye ngo mbwira abantu bari buze kuno mugoroba, hari ibindi iza guharura ishire ku iherezo. Hari ibintu iza guharura uyu munsi, ibigosore mu izina rya Yesu. Meni birasobanurwa ngo iharuye imyaka umaze ku ngoma. Imyaka yo kubabara kwawe irarangiye mu izina rya Yesu, kuko wakubabaza. Reka nabibwira bahano ngira bo baranywa, abatabuga banyumva barasinziriye. Reka mbwira bari hari inyuma, Imana iharuye imyaka uyo mwami yari yarakubabaje, ubwami bwiwe bushize ku iherezo mu izina rya Yesu. Tuzamure haleluya. Imana iharuye iyo mibabaro yawe, iyishize ku iherezo. Vuga haleluya cyane. Agasuzuguro kawe kararangiye. Sema haleluya. Agasuzuguro kawe kararangiye. Uwagusuzuguye imyaka myinshi aratsinzwe. Sema haleluya. Imana ikuvanye mu kibanza cy'imibabaro cyawe. W'imyaka yawe yo kubabaza ubwoko bw'Imana iraheze. Uyo murozi imyaka ye iraheze. Haunisikii wewe. Uyo mudaimoni ibikorwa byiwe birarangiye. Nakutabiria jioni ya leo, uyo mwami ubwami bwiwe burarangiye. Uwo mwami yakubabaje ubwami bwiwe burarangiye. Meni bisobanurwa ngo, bisobanurwa gute? Bisobanurwa ngo Imana iharuha imyaka yawe umaze ku ngoma yishize ku iherezo. Tekeri risobanurwa ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Beluteshaza Imana imushize ku munzane. Beluteshaza Imana imushize ku munzane, kandi ibiro byiwe bibaye bikeya. Komera amashimana mu izina rya Yesu Kristo. Akanyuma ho ngene karavuga ngo Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabanywe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Amen. Ubwami bwiwe, ubwami bw'uriya muntu iraba umwatsi buhaye wowe. Icyubahiro ciwe iraka imwatsi gihaye wowe. Tuvuge haleluya. Ubwami bwiwe iraba umwatsi ibuhaye nde wewe. Yesu ashimwe cyane. Ubwami bwiwe iraba umwatsi ibuhaye jewe, ibuhaye wewe, ibuhaye naka, ibuhaye naka, ibuhaye naka. Komera amashimana mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga muri aka kanya.
Imana ishimwe cyane. Twinjire mu byumba byugaye, twinjire mu nzu zugaye, twinjire ahantu bitakunda ko twinjira, twinjire ahantu bitakunda ko dushika. Sema amina. Aho niho tugomba kwinjira. Komera amashyi Yesu mu izina rya Yesu. Muhagarare dusenga Imana. Ineza nanje nzaba Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, kubw'ijambo ryawe. Mwami Yesu, ndakwiyegereje, nawe unyegere. Banza wirukane ibyaha, wirukane ingeso mbi, wirukane ibyo nakoze. Izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, izina ryanje ryandikwe mu gitabo cy'abana b'Imana. Kubera ko ugomba kusiga amavuta, imbere yo kusiga amavuta ubanza uryoze, kuko nawe usiga amavuta atogejwe. Banza unyoze ibyaha n'ibigabitanyo byose, umhindure mushashi, umhindure mushashi. Ibyanje ndagomba kubigarurirwa, ibyanje ndagomba ndabigarurirwe. Yesu, ndakwingize ungirire neza, umhindure umwana wawe. Ibyo nasengeye igihe kinini bikanga gucamo, uyu mugoroba bikunde, kubera ko ugomba kumpa byo nari narabuze ahandi hose, byo nagerageje bikanga, ndagomba kubisubizwa. Yesu, girira neza, girira neza, girira neza. Amaraso yawe namhindure mushasha, namhindure mushasha, namhindure igikoresho cyawe. Ndabomaguye ibya kera byose. Senga, 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 senga. Imana iguhishurire ibyatumye ugwara igihe kirekire, byatumye ugwara imyaka myinshi, byatumye ugwara ntiwakira, byatumye uhura n'ibyo bibazo, byatumye uhura n'izo ngorane. Bwira Imana ikweze. Amaraso ya Yesu aguhindure musha, amaraso ya Yesu aguhindure musha, amaraso ya Yesu. Data we, data we, data we, data we, turaguhamagaye kuri uno mugoroba, turaguhamagaye kuri uyu mugoroba, turaguhamagaye kuri uyu mugoroba, turaguhamagaye kuri uyu mugoroba. Ni umugoroba wo gusigwa nawe, ni umugoroba wo kugenderwa nawe. Abatwawe
ishusho yabo, abatwawe isura zabo, abatwawe imibiri yabo, abatwawe impuzu zabo, abatwawe ibyabo, abo Satani yagiriye nabi, abo barozi bagiriye nabi, ndasenze Mwami Yesu kuri uyu mugoroba. Yes, Yesu Kristo, garura ibyacu, garura ibyacu, garura amateka yacu, garura ubuzima bwacu, garura, garura, garuza ibyawe, garuza ubugingo bwawe, garuza imibereho yawe. Senga, 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 hamagara umuriro. Senga. Baricaye basha, uricaye, uricaye mu gihe cy'urugamba, uricaye mu gihe cy'intambara. Wowe wicaye, haguruka, haguruka, haguruka. Uricaye n'ibibazo ufise ingene bingana. Yes, 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 yes. Senga, 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 hamagara umuriro. Reka gusamara, hamagara imbaraga zima, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara amavuta, hamagara ubushobozi. Data, 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 data. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Senga, 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 senga. Hamagara ineza y'Imana, hamagara ineza y'Imana. Ah, la 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 la. Ah, la 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 la. Yes, yes. Umuriro uri kugendagenda hano. Imbaraga z'Imana ziriko zirabohora indwara, imbaraga z'Imana ziriko ziragarura ibyacu. Senga, 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 uhamagare Yesu. Fasha uwo muntu hariya ntabwo hasi, bayishije bariya. Yesu, Yesu, turaguhamagaye Mwami, turaguhamagaye ngo ubohore, turaguhamagaye ngo ubohore abantu bawe, turaguhamagaye ngo ukize abantu bawe, turaguhamagaye ngo ukize ubwoko bwawe. Izo mbaraga, nayo mavuta, nayo mavuta gusubiza ibyawe. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yeah, le, 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 le. Yeah, le, 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 le. Ay, 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 ubushobozi, 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 ubushobozi. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Jesus, 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 Jesus. Hari abantu bamaze iminsi baribwa n'ibintu mu mumenga bajya nk'intozi. Hari ibintu bimaze iminsi bikujya nk'intozi mu mubiri, bikujya nk'intozi mu maguru, bikugendagenda nk'intozi mu mutwe. Ay, 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 ay. Umuntu wese afata aho yumva agwaye. Yes, yes, yes. Fata aho wumva agwaye.
batawumva ubabara. Yes, Jesus. Hari abantu bamaze iminsi bumva ibintu bagendagenda mu mugongo nk'intozi, bumva ikintu kiri biri kugendagenda mu mugongo, bumva ibintu biri kugendagenda mu mubiri, biri kugendagenda mu maguru. Hari ubushobozi bikagusamara. Umiriza amaso yawe se, ushyira ukuboko aho wumva hababara. Niba ari mu nda washyira ukuboko, washyira ikiganza. Niba ari ku izosi washyira ikiganza. Hari ikintu Imana igira ikore uyu mwanya nyene isaha. Hari ikintu Imana igira ikore uyu mwanya nyene ino saha. Hari ubushobozi gukura ayo makode y'abapfumu n'abarozi ku buzima bwawe. Jesus. Yes. Ubushobozi bwawe, imbaraga zawe, amaraso yawe Yesu, ibiri mu nda, ibiri mu mutwe. Hari abantu bumva umenda bo kwiruka kubera umutwe udakira, urwaye igihe kinini. Umenda wo kwiruka mu ibarabara kubera kuribwa mu nda kw'igihe kirekire. Yes, hizo mbaraga za Yesu. Ninasikia uwepo wa Yesu, ninasikia uwepo wa Jehova. Nguyo muriro. Hizo mbaraga z'Imana, hizo mbaraga za Yesu, ubwo bushobozi bwa Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Mana bohora ubwoko bwawe kuri uno mugoroba. Abari amarozi, abari amasumu, ababoshwa amaboko n'amaguru, abaziritswe, ndasenga ayo mavuta Mwami akora igikorwa kuri uno mugoroba. Abaribwa amagufa, abaribwa imitsi, ababoshwe mu mainteste, ababoshwe mu maestoma, abafise umutima w'umusimba. Jesus. Abagwaye amakanseri ataragaragara, abagwaye mu mutwe, ibisebe byo mu bwonko, abagwaye imigongo idakira, muri aka kanya ndasenga Yesu Kristo, ababakoze mu biganza, ababakoze mu mutwe. Yes, abazanye amavuta bayafate. Yafungurura, yafata yagize hejuru mu bushobozi bw'Imana. Aba bantu basizwe imyaka, aba bantu hari indwara zibarimo zitagaragara. Ndasenga aya mavuta yinjire mu bushobozi aka kanya nyine. Fire yinjire mu muriro, yinjire mu imbaraga, yinjire mu bushobozi. Yesu Kristo, ndasenga aya mavuta
ndasengera aya mavuta amenagura ibyuma, ababoheshejwe ibyuma, ababoheshejwe ibyuma. Fata amavuta make lante payasika uyashyire mu ntoki, sa nk'ugiye gusiga. Jesus, shige icupa hasi. Jesus, Jesus, Jesus. Kora bya gutya, siga. Jesus, 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 Jesus. Ayo mavuta amaze kwinjiramo ubushobozi, ariko aranyengetera mu mubiri. Siga mu biganza, siga mu biganza. Hari kiriko kirakoreka, hari kiriko kirava muri wowe. Ingene basamara, ingene bande reka kundeba bikore. Fadelo shikus. Siga nibiri mu nda biravayo, nibiri mu kuguru biravayo, nibiri mu mutwe biravayo. Siga mu biganza. Ukomeze mute. Uraza gutangazwa no kudawa kandi utayasize no kunda. Ayo mavuta aricara ikarakora, ayo mavuta aricara ikarakora, ayo mavuta aricara ikaramena. Aya aya ya la 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 ya la 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 Siga bena. Jesus, uriko yasiga, yasiga ani gikondo gitangirira. Jesus, Jesus, umuriro, umuriro, nguyo muriro, nguyo muriro, fashion, nguyo muriro, nguyo muriro, nguyo muriro, nguyo muriro. Ibyo biziriko byaraho, iyo minyororo yari ngaho, ibitega birahiye. Yabo fashe umuntu ariko iki nta muntu wundi waje kuri kamera kwe. Baza biro bari hehe? Ba Christophe bari hehe? Yabo sheketere banda alalabosh. Hari ikintu kigo kirakoreka, hari ikintu kigo kirakoreka, hari ikintu kigo kirakoreka, hari ikintu kigo kirakoreka, hari ikintu kigo kirakoreka. Hari umugozi uri kuracika, hari umugozi uri kuracika, hari umugozi uri kuracika, hari umugozi uri kuracika, hari umugozi uri kurakuvako, hari umugozi uri kurakuvako, hari umugozi uri kuracika, hari umugozi uri ku maboko yawe utuma utakira. Imbaraga, 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 amaraso ya Yesu, amavuta amenagura ingoyi,
amavuta amenagura ingogo. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu. Imbaraga, imbaraga. Fata icyo kiganza basize amavuta ugishyire mu ruhande, siga mu ruhande. Haya labo, haya mini yasika. Yes, umuriro ugarura iyo nyenyeri yawe, ugarura iyo nyenyeri yawe, ugarura iyo nyenyeri yawe, ugarura iyo nyenyeri yawe, ugarura iyo nyenyeri yawe. Oh Yesu, ugarura iyo nyenyeri yawe, ugarura iyo nyenyeri yawe. Yes, yes, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Iyi nyenyeri yawe igarutse mu izina rya Yesu, nyenyeri yawe igarutse mu izina rya Yesu. Ibyo bagukoreye bikubye ko mu izina rya Yesu, ibyo bagukoreye bikubye ko mu izina rya Yesu. Fata yandi mavuta make yose mu ntoki. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, yasige mu ntoki, iturushe ibiganza ku nda yawe, turushe ibiganza ku nda yawe, shira ibiganza ku nda uko nyine. Jesus, umuriro, shira ibiganza ku nda. Jesus, rimwe, kabiri, ndategeka, ndategeka, ndategeka imisonga yiruke, ndategeka abarozi bicaye mu nda yawe biruke. Abo bapfumu, hari abantu baciye indasago zo ku nda, abantu baciye indasago zo ku nda, hari abantu baciye indasago hafi y'umukondo. Hari ikintu Imana kirakora, hari ikintu Imana kirakora, hari ikintu Imana kirakora. Paka, paka, byo biri mu nda n'ibiveyo aka kanya. Hari abantu baciye indasago zo ku nda. Barekuye umuriro uturire, uturire, uturire. Muri ibyo biganza byawe harimo inkota, harimo inkota. Mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, ubwo buribwe ndabuzimanganya. La 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 la. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Rekura umwana. Tak, tak.
wanzoka we rekura umukobwa ubushobozi mu butware bwa Yesu. Ndabohoye umukobwa mu izina rya Yesu. rimwe kabiri gatatu sohoka. rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Jesus. Mwicaye nimuhaguruke musenga, abo bishuka muricaye abandi bariko barabohoka. Pepa yasika pachina Yesu, pachina Yesu. Muduze ibiganza mwese n'ab'inyuma mwese, muduze ibiganza mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga za Yesu. Ubu nyene ndategetse ibyariboshe amaboko yawe yerekwe. Izo nzoka zari zigufashe zikurekure aka kanya nyine. Ubu nyene taka reka gusamara. Tuzi ibiganza biza hejuru mu izina rya Yesu. Ndategetse izo nzoka zari zoshe amaboko yawe ziyarekure. Terura abo bantu baduze hejuru. Duze ibiganza humiriza amaso yawe mu izina rya Yesu. Yampamagaye, ntabwo nihamagaye, yampamagaye. Ndavuze ngo irungi ku bushobozi muri ibyo biganza byawe aka kanya. Tuza hejuru cyane mu izina rya Yesu. Yampamagaye abari barakoshe. Ndavuze ngo aka kanya nye nibakurekure. Ndategetse siniko ndinginga iyo mizimu warugwana nayo aka kanya nye ubu nyene ndategetse ibyo bisigo urarwagwana nabyo ubu nyene bive muri wawe ubu nyene. Rekura. Zamura ibiganza cyane. Iyo mwemu yinjiye muri wowe, iyo mwemu yinjiye mu mutwe, ubu nyene ndayitegetse niveyo aka kanya nyene nkivuga. Rekura ubu nyene wa daimoni winjiye mu mutwe wiwe, wa daimoni winjiye mu kuguru ubu nyene. Fasha umuntu, ndategetse ubu nyene
ndumva hari imbaraga zikirenga zimanutse hano. Wa dayimoni winjiye mu kuguru kwiwe, ubu nyene ndagutegetse soka. Ubu nyene sindiko ndakwinginga, ubu nyene mubyure. Rimwe mwitegure icyo Imana igomba gukora ubu nyene. Rimwe mwitegure kwakira. Wazanye ikibazo, nta mpamvu yo kugisubiza mu rugo, utegeza gusubirana inyuma inyishu. Tugiye guhamagara Yesu inshuro 19. Ndavuga rimwe uhamagara Yesu. Niturangiza banshirira igisimbo hano, giseke diakoni cyangwa uwundi mu protocol akizana gishira. Niduheza umu protocol, navuze mu protocol cyangwa umu diakoni, fata igiseke gishira haconyene. Uraza guca ufata igiseke gishira igiseke. Uraza gufata mejeje inshuro 19, uca ufata ikimazi. Ndavuga rimwe, nawe uvuge Yesu. Rimwe kabiri. Nubikore kome kubikora gusa, ariko bikore witeze ikintu muri iryo zina. Hari ubushobozi n'ububasha. Niba hari biri mu mutwe biravayo, niba hari mu nda biravayo, niba hari biri mu maguru biravayo. Ahantu hose hari umudayimoni wicaye, uraza kumva ijwi rya Yesu wirukanga. Gatatu. Kane. Gatanu. Gatandatu. Nguvu za Mungu ziko zinatembea, ubushobozi bw'Imana buko buragendagenda. Tugiye gusemera rigindwi. Umunani. Icyenda. Icumi. 11. 12. Talalaba isikando. 13. 15. Tusigaje gatatu. 14. 15. 16. 17. 18. Tusigaje ijya nyuma. Ijya nyuma witeguye kwinjirikana. 19. Sema hallelujah.
Amashimwe ku Mana yacu. Mwese afata ishikanwa rye, fata ituro ryawe, urengane wowe ubwawe, urengane kuri iki gicaniro. Tera intambuko. Umva ndakubwira, uhawe ubundi bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Narimbuze ngo uhawe ubundi bwiza mu izina rya Yesu. Igiseke niki kiri hano imbere, muratera intambuko. Umuntu wese afata ituro ryiwe aze hano, fata ikimazi kiri jambo n'aya masengesho, birafise icyo bivuze. Wagisigowe, ndakumenaguye, ndaguhomvaguye, rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Urahiye, uratsinzwe mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Amashimwe ku Mana yacu. Aba barozi baboshuye umukobwa, ndategetse ngo bahure n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Kubimenya nibwo buzima, hora dushi tuwiwe nawe. Ibyo batongere ku mushatsi w'uyu mudamu ndabituriye. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana uguturiye. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu, mu izina rya Yesu. Urahiye. Rimwe kabiri gatatu, mu izina. Turatuye. Rimwe kabiri gatatu, mu izina. Kuva mu birenge kugeza mu mutwe, abazimu barahiye mu izina. Umuriro w'Imana uteme, utongore. Ndavunaguye ibihambye mu gitoki, mu ngundu y'igitoki, ibihambye hariya mu ngundu y'igitoki, turabimenaguye mu izina rya Yesu. Ibiri mu macupa turabimenaguye. Rimwe kabiri gatatu, mu izina. Amashimwe ku Mana yacu mu izina rya Yesu. Mwerekeze ibiganza ino mwese mu bushobozi bw'Imana. Twizeye abantu bari kuri iki gicaniro. Eliya yaravuze ngo nimba nkorera Imana umuriro utubuke ubayigize, nanjye mu izina ry'Imana yampamagaye ubu nyene nkivuga kuri iki gicaniro hamanuke ibibengebenge by'umuriro kuri aba bantu bari hano n'ibyabaziritse byose. Rimwe kabiri gatatu, turamanuye umuriro mu izina rya Yesu. Makofi na vigeregere kwa Jehova. Mwicaze mumufate ngo nimwe murekura. Ngo hano Robert, ngo hano muvyuzi mumufate. Fata
rimwe kabiri turatema bino bisigo rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Ibicaniro by'abiwabo, ibicaniro by'abasekuru, ibicaniro by'abarozi turabishenye rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Turamukuye ikuzimu rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Impuzu ziba batongerereye ko turazituriye rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe. Turakomeza mu gitondo. Bwana Yesu asifiwe sana. Turakomeza mu gatondo. Imana yambwiye mu gitondo ngo ndababwire ngo ubagirira nabi agiye kumenyekana. Mwambiwa hivyo. Namwe ndababwiye abo ku mugoroba. Imana yambwiye ngo ukugirira nabi agiye kumenyekana. Umuroza kugirira nabi agiye gupfa. Agiye gupfa. Agiye gupfa. Umurozi yakuroza agiye gupfa. Agiye gupfa mu izina. Amashimeshi ku Mana yacu. Amashimeshi ku Mana yacu. Gendera mu nsinzi y'Imana mu izina rya Yesu. Ahantu hose wari warashizwe ukuweyo n'Imana mu izina rya nde rya Yesu. Imana ibahezagire. Mu gitondo turakomeje programu ya mu gitondo murayizi. Amen. Tuzoshingura karimbi dushinga kandi karimbi gashasha. Tuzoshingura karimbi kumwansi dushinga karimbi k'Imana mu izina rya nde rya Yesu. Sema amina. Sema haleluya. Tuzoshingura karimbi kumwansi dushinga karimbi k'Imana mu izina rya Yesu. Ejo mu gitondo tuzoshinga ibuye. Amashimeshi ku Mana. Wagisigo kiri muri uno mama umenagurike rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu.